Maxwell was say complainant Techimai accused Dinah was say call all day in court. Allah wallahi eja Maxwell ohun ofe ohun esan wani mu no waboje se pia ya dia wa jere me pa cha wo ba me show isu a me wo Bible Ye nyina ye tie sompa ani ena me wo bodua opede nye ne no krebe ya dwuma mi wura agema no e peja koso zeni fan mo mble ni bi nka ho wa bre no emu omre mo ma bre ni munye de eye me Maxwell Osei mi kura me nsamba aburi sa samu ame bekan no kura turodo kontomponi onyame boame all day in court. pia eni adoma beni ngwampo adoma kama wa manati atu Nkomo ba yo ye yidodo bombo krant dodo yo twas way na aware ne eba so aware ne ba so na abaya na meye ne ho de dan na wo sei abribia me free adwuma ba bibia ebeba fi bia me ma dwe sei me kɔ no ho anwumre no me kɔ na wase ne ho ewo mpa so like what wagu isu ewo bed so bata closet ese choro bia ipa chan ye wabran salmon so wo wale one na etwe planning na no water closet wo wale ni wie ye no wo bu papo won paso to aso e be ma closet wo wale ni wie ye no wo bu papo won paso to aso e be ma enti e maame ka kire me fada maame fada ka se me mfanto o maame anim na no kire me ka kire ne maame e ma ne maame ka se e no kire ifiri ne nkura brem nyina saa de nda so wo ho na mintu ho na momma no no kire ne nyame anim na me hwe mu program yi na maame frɛ production line no na aja wo se me se ene day mo beba nkranza nti memra ha ene nti na kire se nyese wo ba no wo kromfo e ba so dey bonya kromfo o mo adwaman na bra manage se ne ya na wa bon pampas ana better to mattress ese Johnson one wo ha me pa try na matu ho akwadifo ne asofo edifo ne asofo de enkubu ba me tie aduro nka na ya metobi ban ba ma try ya nyeyi siasemni and one say wa bugu mpaso ha bugu zo pa try na yenhwe obi wo ho a ne de no nye de bia na eba bia o particular day bia na eba na wo de ande de bia kire metu hire giremu a wo bugu fomu a me de me hu ni se idi bia itumi eba wonya danko ada even kura like wonya code o hwensi kura se bi utimi dwuso gu no ho wan hye ne ho so utimi dwuso gu no ho na kire se ga brada no alus dwuso twa no mu elastic semuni na oba na we e pacho woni yo mama na metrase na yentoto na no bia na wo hawo bi ya o ka kire se wo da na dwo a papa ya wo furu me one ne beda o spiritual marriage won ka bi san kire me da on ka bi bia san kire e pacho me pacho me ba fefe ya wo betrase mo nkata na ni mo maye na we ye sensitive case a ense se obia ehunu no kore nye ni panyina akora na betimi de asemo ente se e de aba very sensitive they say you treat no as such na ye hunu de ye bekosoa ya ye no
Obapa hwe me ha me pa cho oba me hwe so a me wo Bible me wo Quran ena me wo bodua opede a champa Bible iza champa jema obe ye akole nso ene woni ye teso ne wo peja kosoro me ba fefe eya me ma me dan na eya me ma me dan ya no peja ne kakra wai me kura me nsem Bible yi me kura me nsem Bible yi sa sama me beka bia sa sama me beka bia no kren ko a no kren ko wonya me boa me yo ma me ze champon ji we ne ma me wada woroma oba pa kuna duwa ukundi bo ni o osi we ya lista bi empredu ya sa water cruset ya na udana wa jonso na start yache pacha now time ben start emla na oni ni date no na sa ha wi wo ho na ho ben emma sa na emma wano sa pacha na watu ho anamo se bi empai bomu ana se bia bibisa watu ho anamo pacha me kompai body am boss mpai be still na eba pacha na drone so pacha ya mi yusu bi we use a drone so still there ano so ati akotomu a emma pacha eba sa ya na ofere se wo ye bibisa na ya na fede e kan pacha ni ya na wa fere 90.7 FM pacha na ti say uku ekwa be na wo susu se ye de fa so ebe yi wada woroma pacha mesemo mo me no mo do mani ntimi njai ewurade nyankopɔ wo ba fefese me bebreki wo boro nsam he niema he wo ye na wie ebre ye che anu odini o ma me mensu ati mensu ye akola kana be na muso wode ne be mo be nso ye kana papa apa mo nyini kwatena reception fa fun ne man fa mo game wo ma me wa tuduru nkwanta na so we ebi e wogina nyagudie o de utwa ho show so dina show so na yeni nkomo ye wurade nyankopon wo boro nsam ye ne ma wie ye pire yo abusuafo mam dina mesra wo answer show so mesra wo pe jaisu no na yeni nkomo pa chaw answer na wo be hia brain eye ukun woni udi kan edeti wo twempana pacha na sata no na eno na eba sata na me nkoda ni pakro no ho dina esa wo nkoda ho ba na wonim se sa wo ha no ho pacha au eti ese ba wo ba ye nyina aye moa pacha ena wo pe Michael mesra wo ayi say dia wo yiri kan ya ase wasi ni trase enso na wo su ama me de mi hu asem ne kora be bia me fa nko firim be bia me fa nko nko wa bone ma na wo fa ma no pacha ma ka che ne maame wa bone ma me ama ni pacha ti ese asem be na na maame ne kai woni maame de asem o kan so se de minim kwan bi a me fa so me boa na e be kwa ko be damase ono ase ba tan na no onum se yade ente se wo ne ba no so no woman tu ho na mo a wom de ne be wa wade no na yede ambushi wa na se pacha no de mintu woni ne kotwem pana no wa meda wo da obeda mo je se di ne no ama e bai won so ne open no wa ya de pa nyame hira ko be ma ho fefe sei na de bia no baba akoda kete so na wo bu water closet de anu odene nti eno an senka obi bedom yen aboa ye ne pacha na ese wadom aboa ye pacha yo nyame ti ase ye ni watch wa ti ni huta ni nyina ye nyame ase yanko nana ba ho na yintie do o de 90.7 FM yo medchia nkranza any Bono East any Ghana for nyina MCCC dey you streaming the whole Ghana television no ubenya e Sompa TV na yeti na ye na nkranza yenya program kese ya mo betwa mo na wotwe
na 90.7 FM yen so yade ye ho na akire mu kwa sebe ye de akire ni mo asom kakrankra me da se bebre se Ghana ye wo best marriage award a e wo se ye de ma pa enkaminu ye mpa cha no so de sen Maxwell de o say enkaminu yen e na e wo se ye de ma no be ba cha Maxwell mo ware emfie be se ni pa so 2 years ni 2 years ni wo kire ma mfachiri agudie ene me kwa akodi sabiu me ko wo ba ko aba chese watwetwe bia be 3 years ansana wo ware no na bema fefe te sei obesi ni bo se o ware oba no na chese wa wo so sebe ne mpere no mpemsa ha sagu ansana eduru oba so enti bema si so na se nyese awo na oba de be hye ne kon ma wone o ware oba no ana se sumbi owom nkanka ni se bia kristosom na woni oba no twempena na se ye ya ne apia na mawo na se sede ampa wo ka se wuhia no wa sabi abonten na wani gye ne ho na mpratwi na mu na wade no we kire se wode odo ankasa ene ware wo yiri na wodo a wode ware ne yiri de ma me bo aba so amenya nka Ghana ban nsom na brantie we yemfa best marriage emfa enhye ne kon ye se bosumi we ya ode asem ya ba June July obi asabe owo dwunso krobo hu experience bia omo ya de no mantemu odin ye June July chocho bre ensuo no to na oba no anase bema no wodwunso na nani kumpe ne ho befo enti wo ne na twempena no ba ko pa obeda ho de wanhye da hu ene ofa ne se o asi ba ko bi e bi kura na dai so me boa emfie makom mienu na me bisa se wadi kan ase sebe ne yire odo no kete e wo baabi na agya akora odwunso wi a wafa wade asane na kuhie ma na no matter how the management be ma ya fam kopem se asem na yire no a wonnam hospitals ahodo akonfo bi no mo gi ni sikadi malamfo agi ni sikadi asofo ebu fa so anajo ansa na beduru anim na hye duru bunu mu enti na o se be ma ye den ye bona baso efi se wa ye den we huna mane enti ohene ni fefe wada roma so ura Maxwell de na sema ba yenim se Ghana ha de se wo kasa ewiase nyina ye din na the best solution no betimi aba wonu me wo ano ahoden wo sebe abibiduro yomu wonu me ya wo ahoden wo mpaebo mu eni bibia ye de boa obai sempo sebe amano ne wo se ye de ne ko ne sebe producer ye ko ye operation bimpo ansa sebe ne junso twa na kan mo akakra because sebe obai minu ye kan no wode se sebe producer ho se o hensi kase kura etimu famu ba we kire se enye nnam nko a problem ho yade akasa ho eti ohene ni meso bi solution no se wonu me wo mboa no yenti ofisa wo de wo se a amanfo betie na wonso emu na yenti bi mo ye nua maso ya wra husam meze jambo wohini midase wohini sa wo hwe abrantie ya wotiwo ya se be damani pa menyine se wonye mfie be yadua sakura ne ho fefefe gay so ase na okan no fefefe na enkwada mienu sa problem we se wo ho no mo na wo mo da so tia aware ase a wo mo ware abrantie ho dwopa na nka bi kura nka wodi nkomo a nka na damfo bi ebeka kene se na da eman na January na wuti we se hwa na nadwo na ho afọ ohun bon kankan jano enso abrantie o kana no atum ene wode ware ne yire wohini asem we se media enya me nwanwa na momu no eye huhu mu asem ebia sie mi ninkofo mienu na bi hu mu asem yade ani wohini ni me hu nipa mienu asem yensa no mu eco school wo mu wie school no eba be ye adwuma na ompese wo mu warege na wo mu short se ne gay de wo mu kan nyina no na wo mu adwonso sabi egu ekete so na wo mu into boarding school no na chese den enso so Onyankopon de wo mu afam ne ntia ya me kasa ne se sankoda mienu asem yensan me see me kase ye se wo mu nya wo mu yaresa ya ware ba kokura ko abrochire eno ne ade me pese me ye advert am obia wo afidie yi so ya de wo ho dwunso twa no ade timi ba na nso eduru mre bia
na abaye bi ana bema bi esi so a ebetumi free both sides na sebio nipa no ho ofe no na spiritually no ya de bibi ato wo mo eso wohini ni ame kan se me after this program no so ma me kwan dia ene ya me kire wo mo fa kwa ya sa gas mi no ekoye a wo nya wo mo ayaresa no na me ntia ya fidie kese we se so na me nya free advert emfa mo bia a me kura mi so kura me kura me nye enti ni ame kan se ayaresa no e wo hono mo ayaresa no wo hono mo wonyankopon ebe sa akode yade akoma ya brantie yenya a ne ho kura me nwa da mani na fa na de kura ya pe na mo ne nka ma na so ne wa ye nti krache onyame obeso wate we enya niwu etesese bi obi yare yefuyade ana obi sisi ana obi ti we enya niwu ababa wa ya de papa se me bo se me na no wa ya de ready nsemu mienu ya wate wa ya de se wo mo de asem ababa da wanim ababa to wanim so because obi anko ofere ko ma enti wo hini o ma me kwan after sa program yi me so no she na ya paint ye no D4 judge ai we yare we your friend spiritual item and just oko Ghana mu a national item God bless our whole na Ghana spiritual item na church o that spiritual item no me na me di ma baba wa no baby na do bi so di ama no me ni mu no baby ni fie fo me sa ababa no yade ade we hu mu asem abusafo me sa baba we ni yade nko o meyi akwadwo so tware ntum tu na po akwabna so oh judge obi ju so na akwati atom na bu judge we nya akwadwo so na atom we ya busua kasa ana shadade pipe ade to ai ankodem we ye jedi kan what akwata ya to no so na what akwata to come here to kana to da insuri filia estopo bra jabotre meba na ya o pese o kono ho a Johnson o de ma abra mepo adwuma meba fie no me pa chese o pese wo we no o de Johnson ma de jina ma ujumi ewo mu ne pa cha wi a na jese asere Yomwa isemwa je no seswa neze owie no okoda ya bie bible atum chese abaifo ade we ye nim guase kana all day in court we ye nim guase kana na judge ye hwe maba wa mu ho ofe anim na nto mu ofe awu abusuani mu a na kwabrani ti abusuani mu ne to afam beyi kwase jimi e no de tifie no odi e maba wonim na ntienya we eyenya no wodie asama kire mu D4 na metwa no ne kwasem akoma dan afenso abofo apostle Moses say hwemi asaka esi ba nanim wo pani mo nyamfo wakwa wade ni e de contract no ya atunu yam maami ni kuya so beba no a etankoa se trini bia ku jan wa na tanasisi what ase hwade ye di you people enti eniema wei akwaku wie se e wo se mrantie ni maba wasole ebusa ni etimu no ebusa konto chifo abeisam ebi wom papa D4 yade enso betimi a mami wo de nye yale ye ku se wo wensi kura junso ni bitimi mami nye yale ye bia ga brada no judge what the room ma plastic no mu ahwa ye wo ka metase ni nyesei wei eye libia ni be kan shift to ball pipe oh yes shift to ball anu no chese woni ni koda tini yo woni ni koda ni atum said ye be ya wontimi nwane nya baba wa we hu na ukon hu mu apam kase ye dia to baba we na brantam se woja no hokokwa na de be si do be fa bi be si enti eye bof abusuafo no ntase se ababa wa we nya brantam we nyum da bio we Kristo dia amanie kakra mu da to so bunyai because emu ya sa baba be tare obejo so obehwinsi no what bi da judge yare emu obehwinti a ojo so emu de hwinti de nka we ana aka wo nsa kanya jo so akebete wa kasa eta abia mframa kakra bi se eno kwa no ege sin na jo so na mu de tata de judge wa dawro mamu ya ye sire fiefo no ye pa chawo mu mesa baba wo ya
yadeɛ ɛnsa deɛ dwo nsɔ twa yɛ me mo bɛ ye nanso ɔba na busafoɔ me de tablo to mo so ɔmo nim wo bi na ɛsɛ wɛn ho hum sɛm oh yes yes mpanyinfoɔ nka me deɛ me no me ni ani deɛ me yɛ lay woman ne deɛ mɛka sɛ yɛ medical issue sabeteɛ sɛ Dr. Blaise Foster nso bɛtumi ama se atekafoɔ no ɛtumi asa yadeɛ wei a no so yɛ challenge a sabeteɛ yɛ tulo na wodi abayifo no nyini wɔ mu nsa ɛnto pipe nim hose no sododo hose no de to baba da sifri nim kura brem no ɛsododo hwɛ according to spiritual realms abrantie wei hu wo hu ababa onya na ɔdon so je go hu ya na ɔdon so ne maame ka kyerɛ no oh na no maame ka kyerɛ nti wo ni maame nkasa nwura busafo nim ne wo busa sɛ me na mka ho amagem wo mo mka obi anyem because mo ya threaten say ye betira se ama baba wo we adon so sa abrin kwabrim e beti sabre yi e ye tabu zip aye kilem ade te be masa no mai sa kele kripo be tu obi o de yi ko je ni bravo e mo ye o je di wo twa baba wo si wo yi je ni di tabu to bo atuna yase ni mo hisi iti na do so semu jaja dai ade na baba o yaye abaifu amuti ni fie onyankopon hu mo ntwom ka no memla mo so yade wo yi ye bona dane ba mo so susu amosusu onyame ntwom ka se mo denim kwase yade ye na ka we kwade fanyinam we ni twari na pe yade wo yi e ni twari pe abrantie oni ni je okoda na doa jonso wo so wia jonso ahomache jonso mutiri so abaifu amu yesa mutiri so na jadie kan se yade wo yi yemfiri hana wotwe no na yade wo ne ko ye popo na dane wo mom ni chipto bo to ababo yase no onyankopon jom ka wo ya bra kwa ne beto ase wo be ju so ko bizo be wu me da ase to me me pa chaw mo mfa nsuo mre no why on de waka no ho ne besi me Michael ade a waye me ba waye nyame so adwuma wo obe wo pe no ho pa chaw na to fa ka ezere wo soma o me wa ka no kre kire wo maami yo no akura baaboro me ba ya na Sompa FM shiki so jane tu mudu yeah so bia yesire me ba make asire chesen kanye sa ya de idi anka yo ba ne bibia ye kama pacha woni na wo sei pacha baako aw ni ma no fe ti de se eduro na wo pe no se be hospital o se be local wo de wo man pacha de mihian sa akọ do yan se ebetwa amaye na bibia ye kama pacha yo yenim se yadwuman etiefo ehwe kwase awefo hwe abrochirefo babia wo hwe timinim yie pa se wo mo beye na ono so na woni ne tena sa ya ohawe ntibia watwa ho pen pacha me kwam de o de wo oh my na me bo wabaso yi o se watwa ho pen pacha like eto de bia etumi sa akom no like ekese e wo se mi jai no eto de bi na me na kasa kra na even o kasa tie me a e bam so prekope se na oba se bi wo se ho mpa so na me se no kasa na se wo se tu cheat mame na no kasa nso nye eto de bia na se wono so wo bre o how se da no so no me asenu ya na me so amre budua me be so no nya mre mudua ketewa o ya sam ketewa je enti we ma wo so na ya wonsini na so yo jonso sa wato roba sempa no so pacho mento bi nse so wato roba so ayere so 2 days be ese me yi bed no be mattress ne ba bonte ne ma be hatem sa no de se si ana ye be yadru nya ma ne nafom kape mattress ba na de roba se so no no da fom isi mi mum na me da nkonwam no mum ne da 90.7 so ba na akochiti no woni de tra na no so ahmetie na me ne nantena ko mu ba ko aya usa edwane baaye pacho me ne nantena eye mesiro me ba we wo se ye bo abaso nye se wonso no nti wodi be fabro nyanwa be we krakas abusuafo ye mi a o man tu na ye hwede ye be kana Dr. Kanisa so wa frese wonam kwamu a wo bana ye hwe 0598 944 994 994 ne be yiri ne
0 Pachomufa Yahoo to TV so my 0598 994 994 0598 994 994 na yenhwe se bia obi wo moa bi obi waduro bi ya wo de beboa ye bai na ene awadija ye no enye ti we wanya kukuduru abase ohia mo wasa no a moma ye moa no na yentimi enso ano ntentem emfama ye 0598 994 994 0598 994 994 na yenhwe hello 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 Sompa TV hi Sompa Nkomo ebola mpacho din baby akasa free e to se feme Augustine na mikasa free churchman yo yankwai me pacho program na mo yena bese me ba se kakra wo waso kasa hello mentie wo ho TV set ne so why me pa cha wo kasa Yenina ye tie Sompa. hello 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 ebja for yeguso aye toto ye niam se ye line be betum na ye nim be bon kono hello mpacho din baby akasa free hello afternoon udin baby akasa free me ka Franco yo afrancho yankoi me ba to bu ya no mo yesa bancha ha ban no dia what fight no aha utimi de oda no de aso na yi so what ya say what ya to ne so ne tane so hey what ya bom yo what ya bom yo me da say one thing shane ba no yo obi so eden to my bench na the boat game yeah that's it hello Yeah. Pacho din baby akasa free The cassette. yo wada ro mete 14 Nkomo na ekotu na pese ni bibi. eja wo so kasa Yo, na me kan nyina no pe. Be man wa ya de. pa Yo mo na basu. Nsenye mmemme nyina obi a ti ja ba no kwa acho. Odin ba no. Nti di onu se ni na ba no. Nti tu fo se bonfa bu ma be man. Ti se anya sa no bi a be man ni jana. Bi a de obako no. Oni akro de on bi ku obo no didi amna yewe. Nti be man no go na kwaso pa na mi hira no. Eti nim se ubenya duru e de aye ba no. Da wase. yanya ne tie se eje moso afre se wobetimi ahwe na maye ye papa eje moso awo hwe bo ama no yai wo kuma sinti eje moso wa waka ne de yenim so ba nti ye no so se bia hello o nso wo bia eduro de se enye ba akofo hello ale wa papa udi ni baby akasa free me ba tia so da me se wa me ka free kranza bro no be ne no ya so yi me ba tia me ya 0.4 yo ye tie fo nyina betie o me ba tia we de think no me bo be ma na ba so pa wa ya de in fact me hu ne so be ma wa ya de pa me se me nya ba ne so pa wo bu ese e ma no mo nya me sumu nye na mo di de se nya ko pon be di o mo ba sa ne ya we that's pa hello 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 ana banzo ko ni fanu ya yo dinana hello no be hello udi ni baby akasa free yo o wa hene ma wa hin wa dawro ma free me pa so me di Dr. Audu Alhassa so ko me ka ta tu se da pa yo waja yankwai me pa so na ka me pese me ne mo ka so offer na me tire na zu ye fa o number no ye wi a ye be frɛ o wa dawro ma gina so ma ye na
producer wa me nta fa wo number no wi a ye be frɛ wo na wa pedra ye na said ye me baba e mani ho ofe o ja me be ye me ya boronyini pa jala las ye twa prosifo ayi asam ketu ayi ata na pampem la wallahi sana me ka kire mu me se manga ninduka ye saurandaki ya kadro bi agutem ala wallahi kire me tije hello 7FM hello Pajodin baby akase free bacho me ka free oduma udi de se wada woroma Lili hana yo mama ya na yanko ya wada woroma bacho sompa ayo ebola ipacho we de bana me ke na tani bacho obi try e bi ofu banki anka fa ucha na wana on shiye so na woni banki ne pa na becha baja pesi banki anka fa one wadi bancha pesi no bancha ampetie onno on patai on banki ne pa na woni banki na ne say ye bancha pesi de say we de on kire wade bone ne usi ho a wunya yi fia so de na afonwea mu de otwere ho a ne na ata ote ho hello Pajodin baby akase free nka ka fa salome the fresh nation kwala yo mami sala ye tie o me pa so abas boko se pa no me di na be mai e ma wa de pa na mi juma de be ma wa ye respect se pa na de ma o mo fa boko se ma de ma wa ya de na so mo ye da se oba me be obebu ni ku mu ku ni ente se be ma so mu a mi wie na me na be kasa onya kasa dele o hello 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 abisi ya de wa freju medie no asi na ya toa ya program no so na ya koye nim na papa come show you baswa be ma de nkamenta amount so de wa yenti mike e ma baako na mama senso baako na ejemos akasa se wo behwe no ono ye papa bi a wo boa yen pa akwani aseso omo asebieku omo ho adodo omo a omo ba ye show isu nyina wasomu ama ye ntie wo gidie se ye ma ye ho ba ebosumi mienu why bibia ebe kama na yakoye nim wasem atwa to ko se dia frefo no so omo bo abaso wasem atwa to obeka 90.7 FM de meka atwa to ne se meda abadwafo na atifo nyina ase se ne o maka kire oba ne se wonfa ni di ma me mesrem ani di mu monkasa nche no soma no mfa obu susu emma me na meda obi biara ase obi ofre bia ami hira no meda mase yo mame nyakoma why jesu na wusu no na se de wuku kase ubenya kasa pa no nyameti ase bibia be kama wate mensu wate ebeko wate na eninya se bia ebe se nso afi wo ba ho nso ana wo nso fe ho ma menhwa na afi wo nso di dwane se no de no ane na ni genti onya ba ya na aya man wate yo meja mo kwan ewrade nka mo ho muni nyamenko yo ebusiafo Sompa Nkomo eye pola na sese ya ye betwa na awotwe nkransen asem bia da so duroma akuma pinihi chirehi amoma tamiebu autabu amante tekoano bonsu don kwanta kumsado mase techiman eni nsuta bia yeji abase hunyina ho fa kese himra na yensi nkonwa na yeso eso adwene na nipa ehia mmoa
nipa wo nipa mu abusa fo me ko computer so agye dimra na ye meto aso Playing only the best music in the world. This is Sompa 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st Clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho won kranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st Clinic ana womu ye sciatica expert ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyidi afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim unipa bia koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso baabia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfomani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso enkuranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Amos Efa Chemical ena abibiduro depot question way wow behunu no pejansa neje 3 points manenko remember no good travel and tour company ben na wagana ha o kan kwemo gini muslims ewia so man bia wade wo koso no otumi betena TV ni radio so e ka ho price kura kire wo nanso anfeli say hold on I'm coming sa travel and tour company kro ya waka cho so apadwuma accommodation ene ho salary e wa brochira ma wo a obekọ sa pepepe say your school ana holiday na okro so a o te ne te me pa cho mehunu hold on odomanfo ko US Canada UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying nothing, on to miss what when you see car. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour, Swampa. Was higher ticketing and reservation simple cry. Mama bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuokom Junction, opposite Church of Christ Dano. No bani 360 Pharmacy for 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Gimpani Achimba Takwano so for 0553 985 231. Sompanie Anyumnie, Sompanie Kasia Bonnier, Sompanie Osum Papanie, Sompanie Radio Nie, Yabo Yaba, Sompa. Adishma Maya Saya Babiem Sompa 90.7 and I demo live ewo NKZ me wiase man nyina so etwabie na wo hwebie ewo ntentan ekese no eso maka kire wo se ya wada ye tete ma ni akasa kire mema last week wanya bia ntia wa ha ho this week ye kasa fa vasti ho
hwe akohifo ma ye wo wiase ebi na ebi wo baaburu mo mai wa akohifo ye o ma bai tete baaburu na ebi wo vastika ho delala ka ho jesibe ka ho sa akohifo ma ye ebu wiase na ebi wo baaburu eti this week ya wade beka safa vasti ho ekwan a enam soma wo hima vasti na himotire ekodi Esther wo ye janka no wotimi gi wo hima abotire ti se wo ye oba na wo ye pride wo ye wo ahomaso ani anso na wo de tia wade ase a wo medi no wo be gia wade no na wo de awerehwo be kowu fa ngo se be yi ti bomoden se jawada woni ye be hia ni yesua de afa vasti ene Esther ho Dr. Kanisa watrase upa ebibidro papa titi ebibidro aya no mache na ye de ase anya de wanyina na no se champo edi ho adanse no a yeso no ma wudidi usisim ne ma ne na ya asema mele so sa che sa danse omudi ye no na konka doctor minu yaba na ho te sei yankopon adom na no me mani je papa the way a ma me foni di adanse no mani je pa last na me kra na me hwe na monitor na me monitor nti okasapa no crash because of say onumadu na ye adwuma ma no na oka ho asem sane chie yankoye ne doctor de na adebre wada wo no minu aba edikan no meda wase meche obi bia otie ene awie efri Sompa TV Kanisa Natural Herbal Center ye ba ne sia ye apomuden kyerɛkyerɛ ene ye dinam na ye boa sɛ de nipadua kwa bia betima fa ne ntoma pade aye den ede fra because of say wo ye nipadua kwa na apomuden ni hɔ a wontimi nyade bia mani ntimi nyeden entimi nwie peye emfa ma wontimi nyade bia mani ntimi nyeden enwie peye nyeden emfa ma na eno na Kanisa Natural Herbal Center yasiesi aduro yato ne din Kanisa Herbal Mixture ede abadwa man so say yade bia ha nipadua kwa na emma nipadua kwa ne fa hodie no Kanisa Herbal Mixture na enyankopon ne pa yade hawo emma nipadua kwa ne fa hodie a etiti nipadua kwa no Kanisa Herbal Mixture ebe isa problem ni na de ayeden e de afri ho e de bema ho yo yade ye friend say gonorrhea eye enam san yade ene e beka ho asem yi eka ene syphilis tinya papa sanity ye ka say obi anya gonorrhea tinye ni padua kwa bia ene de wo yo ba o wo ye bema utimiya gonorrhea ma ne yeden e ma ne yi sa yade ye friend say gonorrhea at times etinye bema o tinye oba na betna oba so a yenhwe sunsanso ene resource a ede ma oba so oba bi ho nya gonorrhea asenti oba ne beka ne se manya white o de poye den ha me enso na nya white na eden na ene ha no na yade gonorrhea betna oba so a hya ase obo se na nemu ye ne hene ekoduru mra bi obo se na sekeka no ekoduru mra bi obetima titi na ase amana se nyina yeden ayekro koduru sam pempen so na hwe hu se enam san yade aye friend say gonorrhea no wanya bi eno na etete o na eno na ma wona mu nyina yekro mesre meka wadro ye Kanisa Herbal Mixture adro ni ye Kanisa Herbal Mixture oba bi ya otatiti wase watiti wase am wase nyina yekro edu ba bi kura waten kan friend say libido no ateko woni be ma hia na onye den onte de sa yade ye friend say gonorrhea ana syphilis bet na oni padua kwa no mu a ekoduru mra bi ya wo yoba enso bi taye den egu set now so check na se one pen puma si bra enso bi taye den egu na enso egu yellowish enso ngu at times aya na pampan bi ye den edi akire enso na ebegu ni kense mfata nke ni kwan se nkasa enso nka ye den nka eba koto Kanisa Herbal Mixture na so no Kanisa Herbal Mixture na one bottle two bottles so a enso na egu pampan bi aba wa nan mu ho waten kan atiko rashes bi asisi wajapade e fresh on common so no ni nyina be den ebe free ni padua kwa no ama oni padua kwa na kuma fa na kuma pade aye den e de afra product no eye Kanisa Herbal Mixture adro no eye Kanisa ne Herbal Mixture me de mahoma trofo no be den e betudwa ye wi a be sen atwa yan kuma twetwe ne so obetuma pusi ya homa trofo 024 788 74 36 024 788 74 36 and now 020 299 09 43 020 020 299 09 43 enti saa yade ye friend say gonorrhea no set na oba so koduru mre bia etinsi oba wa wo ho kwan
your ma bebre ho a omo akwa wade na de ba tan na so oba na nkasa kwa wade a de ohwe ne se obewo bade ai den e de ato ne nan so na because of say yade ya friend say gonorrhea and syphilis no e kodru mra bi a say obema ne oba ne hia na because of gonorrhea amana wode na anotin ye den ekrusu one ne ho kan ni hia na say nka bema no hunso na friend say sperms e ko wura oba na nemu ko hye no nwensen no bon say atenya ba bonten bema no hunso ni ntimi nko na ya den akwa ko hye nwensen e ko ba ne sa e den say sa oba no betima nwensen amana ya den amana yi sa ya die gonorrhea kro ya bet na oba so tin kwot na oba fallopian tube im gonorrhea mo tin bet na oba o pelvis im enti oba bi sikro ho tin nwensen getting to 1 month 2 months 3 months na nwensen na ya den na nwensen na sei nti kodu ba bia na de somo no akobo obi se o me maami bia na se me nana bi na ye den eye me da bi eye yade e na de sa problem ni dia den e dia bedua woni padua kwa no na so no kan hi sa hebo mixture sa ha no nyina be den e be fi ho me show bia bo se so no kan hi sa ono kan hi sa hebo mixture 3 bottles na yade na nkwa ba bia ko to aturo no samfa ko jusika me throw challenge dia mo bibia oba bia wanya infections gonorrhea syphilis anase enso bi gu wanya candidiasis my friend say o de poa ono kanisa 3 bottles now gonorrhea na ntima nko syphilis na ntima nko a ba bia ko to aduru no ko ye de usika be ma o na o gidi 100% sure say ono kanisa hebo mixture na sa enam san yade ne awo pa wo si apene wona ma sofofo so ne abosonfo so no ni nyina to be den ebetwa de bede e de be ma product ni ye kanisa hebo mixture ni o ye nuan ma no bi si wo ha boso me so a o won se bo mu ha wo ne menses ne ntime ma yi na ne menses ne ba na anu na nsa na ye den na stop o ba bia sebi impredeson sebi anya adu nyankopon bo ba in such a way say me nua ba so oduru mpan fie so nkwa dia boso me so a e say otinya o menses otimbu nsa na boso me no so ye na o menses na ntima anya den antima ma na o menses ne ba na anu na nsa na o menses na ye den na stop o ba bi kro ho a o si so na ne menses ne ba 7 days current ya me no ka say 7 days ne menses ne ntimi nya den ntimi ma biem na ne menses ne ba e bia 2 days and na 3 days na stop so oba ne hia kanisa hebo mixture oba bi kro ho a getting to 3 months 5 months ni menses a stop wa ntimi ma so oba no say hia kanisa hebo mixture eno ene ye product ya ebe bo oba ebe support oba e ma menses ne ntimi ma o menses ba wote ya wote pains no kanisa hebo mixture ebe solve sa problem ni nyina de be den e de be ma atuma ma oni padua kwa no atuma fa ne ntuma pa de ye den e de fra product ni ye kanisa hebo mixture e bia wo kumasi ya betuma ko deni heba obetuma ko misty heba obetuma ko apidank coronac fredimens e wo kumasi ana stafo obetuma ko pfa e otafo so obi owo akra obetuma ko kanshi drogle na naboache cobidian rich ko heba on sabetuma kan bi ho amana ye den amana ye ana so betuma ko tachi my kenten taxi rank ko ho kanisa fo enupa no pe bi atu akoton e wo tachi my o pen mako a on sabetuma kan bi ho amana ye den amana ye sanso na betuma ko base life pharmacy bi organa mu ha bi awram ana se any drugstore bi e wo gana mu ha drugstore bi ane chemical shop bi organa mu ha awram so won kranza ha mesrew kwadua je chemicals e won kranza ana asmafo pharmacy bi e ben wo e won kranza on sabetuma kan bi ho amana ye den amana ye obi o brekum onko newborn chemicals e wo brekum ana any drugstore chemical shop bi e ben wuram kanisa enupa no bi e den e wo ho wo takrade yakowas abibidro fie e wo takrade na o yenua mema no bi si wo ho a ono so nya infections aye kan se gonorrhea ye ka se gonorrhea enye oba nkwa na nya gonorrhea yo bema bi si wo ho a odwonsa o te pains ye den e wo ne bema mu yo bema bi wo ho a okoduru mra bi a ne bema mu ka no pet se abo bi hye ne bema mu no sa bema ne hia kanisa hebo mixture ne bi eno ene ye adura ebetu sa ya de gonorrhea no obema na mu hyehye obema na mu dwan wo odwonsa wo te ya no kanisa be solve sa problem nyina de be den e de bema sans ne papa no ene ye mrante ne bi ho a omonya prostate ye ka se bema nya prostate ya bema bi a wo chembre ansa na Johnson atima ye den atima ba anase koduru mre bi adwo sope te se abo akraman obunsuo no ekodum pempen so bi adwo so Johnson bi ye den akam ohia kanisa hebo mixture eno ene ye adura se wonya prostate empon doctor show catheter kanisa hebo mixture ebeboa ama doctor yi roba ne de ye den e de afrubema mu product no e ye kanisa hebo mixture sanso ye papa no ene ye maame no monya sisi yade kwankro
obi soro ose ya na misisi mu hyehye me ye aya na misisi mu dwan me metena mintimi ntena me nante enye ye misisi na ampa eye nokra sisi na kano de not fama ontimi soro na waye den wontimi soro na wakwa adwuma na ontimi mpagya na mu kura getting to bear 3 days today and obi frame from Accra ose ne father obubu aye den agufam getting to 3 good years in here and na okoto kanisa hebo mes chane bi na ose okọ obedient o kan shi drug lay enti oto kanisa no one box and ode koma ne father no ose papa na no maduro no 1 bottle 2 bottle 3 bottles so no obi obubu agufam be 3 years in no nyankopona dawroma ene kanisa fo ya dawroma papa no wasoro ye den and the current year me no kasai onanche and so ha obi frame owo ai Germany se emfadro bi nye den empaso famra no ene ye de adro bi koma no se na ne sisi otena ontimi nye den ontena koduba bi so ane nto se twetwe no na woni ntie ye duba bi ana ne nsa ye ne titiriti ene ye de kanisa ne bi koma no ewo Germany oso no kanisa heba mescha no ne nsa ye ne titiriti apenisi a odi eduba bi kura osora na poso ye ne ya kanisa solve sa problem ni na de ede ede ama no enti se wo yo pa anaso wo ye bema ni padua kwa bi a wotie mi ene da dwie pens ya wo bi a wote no ni padua kwa num koto kanisa heba mescha ne no ene ye adura for pens ya wo bi a be fru ni padua kwa num ohona ma ye wo ya okodan mu a wontimi na diabetic I can say situation ya pressure how koto kanisa heba mescha ne bi ne no ene ye adura ebebo ni padua kwa no o pe bi akọ any drugstore bi ebenwo usabeka bi any drugstore ni chemical shop sanity ya ben taxi rank sanity okwa wan sabet maka bi ho amana enti so person ye twetwe nkoma pusi ya homa trofo yi 024 788 74 36 024 788 74 36 aha ko any drugstore na chemical shop bia bengu bia kanisa fo nipa no bi wo ho ma me nyankopon hira wo hira do e se de ma ba fie onti ya ye ba besra wo ye ba besra wo ha ai sane ebusia fo kanisa tete aduro kwaji bi nom na wo ho enyo kama why say bibia ena ho bokonso enfamadifo so Mr. Doctor person no din ko case number 2 Jeffrano nana yawo ya na ho tedin e de wonders ne phone mo fanto silence e mame wo firi nkransa ya eja wonders wo ba ne kwanton kro wa mebu obi akonadu wasin sam hanu eto de abetoa Sompa Nkomo ye ne abedwafo ko order in court Allah wallahi nana yawo ma wo ma me ba me show isu ame wo Bible okay me wo Quran okay na me wo bodua apede he pe bodua enkransa for de ade omugidi ye bodua tu pe bodua epia yo ya no apede akosra ma me eya me nana ya wonder eye me nana ya wonders peja akosoro nana ya wonders wade akosoro dodo mikura mi nsem bodua yi mikura mi nsem bodua yi sa asem a me bekan sa asem a me ba bekan nukure turodo kontomponim order in court nana ya ma awie ya abebo maboedi na ejeje wada wodo ma ma men sha ase ne medical chia Sompa atiefo nyina baby a Sompa dumichi obi biara na ma me ba ha me nante se etiawa me ye youth me sanso ye babunu amasiso na emmom enam brabone ni bra bia me wuram a amwa me eno na me ba mpese me che na youth na omo hwe no ana nkransanfo nyina tie na mo de ye afutu na mo de mo omoma me sha ase ewo ba bia ni ye Western North region mampa chomajai nanom ebeba ho media me expecting to maybe say na no taba wono madre wono de ahia maybe say bisa de na wono nyina de we teacher na mete ano enti na me wonamfo bia no mo ba bia ni na me no mo na ye adwuma na me ko school so pacho na ahyase no na me ko japa japa na me maame efe no Ernestine owusu a na me na ekọ nti mere bi mu mpapa no ye mpapa ye galamsini nti yare ebebo no atofuma na ontimi nko ba bia na ko ba se me maame osori nyanse bema me nso
me ma me nko ama ne ba bema e ma 5 me nko am ne bema nti na se me ka me ma me ho because ye wo babu no bi a onye ba me gina me ma me achi me ne koi ba bi na bonten so a se ba bi ni fo hwe me mu ni masema me kan ye koja pa beton e ma me bi a na o ka banku ye fi nanim ho a ana oton anse yin ska da mam papa o da hwe ne ho yare ya na se o da to aduane adi nti mu ha no me namfo bi be introduce adwuma fe no galamsia am papa ye bia e bo no yare e to ho na me ka say fine me no mo be ko nti ye di kan ko nkasem e ko ye bia fine na asojafo pam ye ne nasefo ya be mu ni that was 2017 asem okay nti ye kwa na amana no na misuru amana no me hwa amana na misuru nti de adamfo be ka kire me ne say usuru de ise bia o hai ansa na watimi adan awura amana nim na me fa me tinje ba o kan sa no mesoro misuru nti me ye say meye bi omo kwa base amekọ na me no ma ye de akohye ampa first day me di omachi na no kure ma no kure wo wi ne mu say unshi bi da na so first day na say u shi bi a ayese de ya to apia agu so oho ekekaw pa ne wo de an bi na no ye ye wo taba ye wadre ye wo pasija no ye bi na wo kono me first time no taba no na ye de mamo no ti wo no me na ho kekaw mpacho an ane na mpe ho na wi de entan kekaw sana me ne na eye me na se no moja no empe so still wo gina mo eno me pacho an nti first day ye call ne mitimi kwa amna mu kama ani pa o kire me galamse adwuma o ba bieni ye fe no afuse o ya afuna afuse o na kire me galamse adwuma ye kwa amna mu a ne de mitimi kwa ye adwuma kama ena ye san ba top nti ye ba ye adana be ye me habit ana mpese me ye de meye ba na me ma me nim se wonu wi na wonim da se me num wi ana mabusanfo mu temi nyina na obi anso nim se na me nom ti se me ba fie dia me wa bia me kohye me danfo bi nchen afiri me hu na ma asema haide akọ me ma me nchen galamse ne kun madamfo bi a ne e frɛ no Enoch amana bugu ni so wa menem eno na ma me de ye de gya adwuma no se me nwura adwuma no biem fine me ba fie ni nyina na ne bo se na me ye wi no bo se na me nom na me hwa emwa me na me ame de metena se tumi me ne wi no no nyobi na tumi fo se mi njai me na metena se wo mu a e adwuma bi a the graduation ba e graduative afi sabe ashawefo mai wo ba wibi eno wo ho ensa no wo be ka wo de be ka ho na afi ni nyina no headquarters ne ba ko wie wurobri krono eti wo no wo gina sa stage one na graduation ya me boboso yi wo graduate kokọ sa me aye ho ma mpacho me da ase de o kan no kre me graduate e kwa shawe lai mpacho da bi wo de na wo kofa ma papa mpacho da bi na wo ye nze me de ne ye say first day aye bae no na ye ko galamsi na ne fa mines mo ye ba bi ni west north ana ye ko ba tam asoja fo no pam ye jaaye no afi ye te ho a na ato ye ne awi krono ye bowura graduation no graduate ko krono me pacho an nti ne ewura mines ni mu a mines no na omo rubber bi ana obekọ omomo no aduane no blue tinatintini bi jerrycan ena ye yekọ ni akọwia anwumre be 12 to 1 wansa homache no ni akọwia fine na mfana no mkọ nyina nso no na omo nyina nim nsu adware me na minim adabi ye kọma scatter paye na si adwane be si adwane fanso si etwa nsuo ansa na yakọ nti na musa me ni other options na madam fu ba ko on fa no okusi e wo ba bi ani on eja ode mi dware ya ye twa nsuo ya de ye baaye nti emere ko nanim na nso no ye hu ma asem so kakra graduation no wasan akọ be ko ma asem line me pa cho an second level no level 300 pa cho an ye wura ma asem kakra ye ba bi ani abonten so me ba bi ani na meti zongu eho na ye wo ba ne no na me ma asem no na mfa se na me na mfo no me nim die no so na mo ye bi de because na obi apie anwumre obi apie koye na lie na obi aye den aba wo ma no de an bi na ope single na bon wafo ana condemn fo ma ti se de mo no mo wi fo ma ye bi ana se wo de no wani da ho nti na otimi tisim ebe yi papa ni bi ekowe wo ma medase
se wi fo bi etie mi a ye no ye ni choice of me pa chwan me pa chwan ye ni choice e bi a me pe wi sana ye life ne de etie me ba komo no afena edru bum pa ye bebo na ye se agoro ye denso na kurum kitu amufo nso ka so pekun atu ti ma menton me ne mai mra sesia na ye nya busuafo me hu ya ye fei ya manimu atosui efri kushe ho me ba kuna duo techima sansama wo ye awade wo ye bibia na pese obesisi wanimu mawa kushe beba be na kama ma friend 0249 105 183 me shati ya shemi efe cash collections eye kwesa wo techiman ufri 21st clinic dine a now uba ne shop ho cash collections otontade papa wedding dresses casual wear enkwada ne mpanifo de nyina perfumes ene bibia obenya bi okaso ono na ye woman organizer e won Kransa North MPP na mad kronti am koto abama na charity ono nu kasa eno makoto abana ma no ofon kom ho na em se na amwate ho do na mde to abana ma na ga charity de mo to abana ma ne sese se wo hem yakuya me fire up eji upatade papa se mani me mantade a kokas collection perfumes papa upe body se upe dross sumye na ho de ye fa ni nyina obi kama ewo ho ya wo techiman Sunwai road ufri eye 21st clinic pe na ukone wo abusuafo ma wo badachi ehia enu nti na Jane life fo abaso the policy bi aba ebetumi aboa wo badachi ni titu na to renchem bremu bi kura na opisika bi amane de akọ school wo se bosumi bi ya wo je 30 cedi pe e de ayensi akiri ba e de ama wo ba no enu nti ba bi a wotie mi bia no eye smart child policy a J life for the abano fa ho hyem de obeye ani pusu ahomen 0503 740990 0503 740990 na ji enchiremu kase a eche midie yi na fa ho jim na oba ene odachi we ye zipay akrade wo kwan sonko so a ye fa so de tusika akrade anase ye tusika nkrade ko ayente wo hwe wodi ya ne se ube wo zipay app no bi e wo phone no so udem ebinum aba wo ye ya ne atew we de wo send ni mom no na ye che wo sika wo se de obe ya ne se obe dial *270 hash no wa press option 1 eno anu no di so obeje wo nsem kakra bi wodam wo bra wo send this scan ye *270 hash option 2 wo send ya 1000 cedis ani achaw 10 Ghana cedi umpe we ya e de na upe zipay wose light in TB ani wo ene ye memenda bank apon bi ani wo ye pentem network ase bi ani wo zipay de ye boy mrane se giedi na no kranko a ene no e de beye adwuma Liberty Conference we eye July edition oman ya wadu bwa chewe ebro nyamede ne ngosragu ni so ni dwumadie ya woye Kenya mi mabomu children strapan bo so nyankopon paye ebeba so Maranatha Evangelistic Ministry Harper Road Kumasi Edum memende di animu ya asema wakasa on say let my light shine na chesema mekani an shrin me pachaw Diana Entry Hamilton ya maami wo bebebi Minister Kwame Jeduni Minister Efe Grace wo nyina beto dwom ama wo so esane abefia asase ano utifie eyeden fa ho hyem na memenda kobo mpaye na ubeye enshiwa mizo eni miza me pachaw 5G eno na ye nomo a yigina ye na so bredudo ye adwuma ye nti brebia ena jinsi ni nti ma ba ma utadua hunti ni tumi twetwe na utumi wusu sheki e ma ba so e ma opiafo na mizo ni die emu odu etse duane akasa wo ye wo topon wo jiwani ho tew na udi wa woda
It may be empasieda. Manager Daniel here overseas 21st clinic. Began supermarket sister say wa about post office and manche. Adonia Sumje Junction after Baptist University. Ebuyakwa PNC Ventures. Yani Charity Hospital Junction Dian Miche. Nasachi Enterprises of Fabinchi. Yani VIP car park Dian Miche. 0246 270 221. Dr. Amuzu. Why a herbal gynecologist? One no rare member Teddy 20 and Peja and show 36 buckets. Would do bear man be Peja bucket and show. Dear, say we are Menfi. What no warrior na fe won say e ma wo ha obusia ade a mema ni wa kokudro ni se woni oba beda no be hu se ntwa ye no betumi aka kire no wonka to kwa wo mabiem oba wo ho fe e ma sa enumguase e magi wasaba mu obra Dr. Amuzu e de aba wa ensuogu wo vaginal discharge wasekeka wo vagina itchy vagina wodro freni bie mpoma senti gyinam enye kora watinka ko saa oba no ne tedu anyumra wode enyum oba no de abufu ohia because enye denti bomode anse obeje Amuzu herbal powder wudi begu kokom tea anansuo de na wanom ene wo Amuzu herbal cream enu de V cream wudi be fast hour na wudi afem na no ne friend hold sanse ebe hold utaduane say na edena gina ho eti your friend hold atra na ede yo odi wurom na wotwe ontwenche ene atra eti hold na aboa Dr. Amuzu nkoa na Amuzu heba eno so odi agu mak ewo na odi wonom a wakono no beba na wawu so edi ahia wukun na efie hwadwo onya bi wo ba bia agise Amuzu Herbal Center tafunhia yeso na wo frɛ no 0247 776 743 0247 776 743 baby a wo bia edwebro maami abe oba kokodru fo ba ya santo awie yebre yade ane enim se ebibidro betumi asa maami abe na me yahu sekese mojam yade ame yatu obi awade ahyede o yesi ntumi ma ne be ma ne nwale sansem wale amobe wo nkwada yade fo maami abe se ene ne meto nchia hoyin heart yesi edu kokolebu maami abe se ene ne meto nchia say yes sexual weakness ana fibroid wo be yisi kankan ayam cross ahani ayetwo na aje oshu aboso na ma be ma na twako yem maami abebe yi se kankan epilepsy etwede ya de maturity say run about ni nyina da maami abebe tu brayemu hawo maami abebe tu na infections ahodo ni nyina yemfa nkoda no wo pompa ya huhuma krim ya de ndo gire che na refom no de duro account tano so patrapa new site ye be ya patrapa nkwanta no 0243 345 392 and 0506 460 208 now ni Encheche Nkomo Traders Farm Enterprise and the Traders powder edi aba bidie powder black and yellow obi ade 100 milligrams edi ne 120 ntia doso wadidi aboro so we ye fashion ntumi nta blood cholesterol levels radi boni sisi mojentri kwan wari prekonama na ju usro ses radi ebeku a wanu sabru so anya hangover afei se uni pedua no wani matwintwam fabigu nsuom no uyam bubom na upese akwatadin fabigu nsuom wanu madro overdose obi kra no madro bi osusu se ye wudura ayam kro wasa fabigu nsuom no na ho beto ubenya bi ewo Freddie Mens Danny Heber Apidank Colinac Misty any present require baby etom no bia ubenya bi wo halitosis wanum bon osin apro fabigu pesi ni su chiusin wetimi akese odofo no confidently bomodin aso be 0243 943 413 and 0260 898 914 Universal Natural Clinic seno mpemu pa wokase mu real esi otutoi kotodwe kikabom sasabura ma unaya yesei ewo bra yamfa nwa fakoda Universal obetu ase de amakura yade wo ho adro ho Universal uni pedua ntwetwe wachiri bramu kotodwe uchepe usisi achima kotofa tesekia lodu bidi afro popo ni na obetu no hepatitis B nti ubetu kwa adan wa yemhihye
typhoid malaria bosumi bia yawo atonsu S-line yebe bonsu mu wa Dr. Jane na so abobo adwuma friend 0556 244 102 and 0200 158 272 nani ye Emon Nkomo Tabita kum Sofala alarments me pacho wasi ukua da bia free screening prostate any diabetes umpe we ya opede wo sabo no hawa ba mu infections awodo utadua mu hihyew usisimu ka adwe ni nyina mfa nkoda Tabita kum Sofala alarments obema heba massage na fe wa ma treatment papa bi na obeyo moja mu hwehwemu a resource no ye accurate echinyegye bi anim Madina yani Firestone Food Bridge no ene wo line baako so takwa de ani sunwan na Kumase de yani Sofala alarments de anim hye 0260 196 219 na ne ye Emon Nkomo kanisa doctor na ekro no eye tete aduro wasitisi yade menstrual pains candida syphilis trichomonasis chlamydia rashes around vagina orifice ni nyinada obetua se headquarters otachima kenten ye ben taxi rank o mamu nyinada baseline stores ni nyinada ya to apetin 0247 887 436 and 0202 990 943 pepipia ebusua hwese de yabra ye ton ade mamu 21st clinic yes we are the sciatica expert Miss Menoria Dr. Yamba yes ni di ba kono Miss Menoria sir me pa chao eno no menti anka Miss Menoria what the Miss Menoria Miss Mogolia doctor si ye adwuma no me pa chao na memma sciatica panka sia mache this is ya chi nyina ye doctor 21st clinic Dr. Blessed Foster boy papa the sciatica expert yes ya no mo di kan tiatina wonu wadi kan amansesua bi enu tiesre uni padua no mo twetwon wo hye uginam to asinti twon saman 21st clinic ye je expert ye be so amotetem ye wa hwa overseas ye be Alpha Radio sada techima GN Bank dandadanim sunya road mama yade ni nyina ye sciatica ho ha ye fa enko ye telephone number ne ye 054 0311 311 ai atiatum abusuafo ye baby abebo yabo ya wo se brabo ne wabo bie enti yeguso a ye di enkomo ena o se graduate call level 300 enti level 300 no say wa wi nom na call level 100 eno ye wi nom no ye level 100 level 200 eno ye ma level 300 is say mo kokoro no bo to aso abranti ada wo ma mommy me da ase intino ekoba na sa na ye call we na say mansim ho bai na ye de sa ne ma ne bai no mere bia ka ya nhwe yimpo a me nso metiwo misuro wo pa wa ya da misuro nti ye du nwulam baabi eye kraman ye ne no kwai ne sevu ye ensan ka yida se me anamnamfo no ba ko na bia onyinu ye den echi no nti e hona ye ba fie na mnafo ba kwa fe no ko sika se wonders e ma yen ko biem because the kwa etoto ye no kra che se enye ye dan na enye ye field no no ti e ma mi jaaye ana jana me wo fa bi mpapa firi mu ma fa ne se ma de nyina amu fe no fa frimpon o won kransan si a me ka sei otiu me pa twan ono no frɛ me wa Accra kasoa se me mmra ne yen ko ye mesin work ampa me so me de ose yoyo ama me ne ye de ekoi ama ye koye adwuma na akwese na me afine na ma wura ase foforo na me wo form 2 ti ebie so am se wo fa me ko Sims nyina no ye nipa ko Sims e wo Kumasa bonten so na sa bra nyina na nipa ye den Sims ne de e school SS e wo Kumase fade nti ye ko sa school ni mo nyina no do me ko ye so na me sina master pemasem no pemasem because no no so ye bi nature say teacher na holiday ya ni ewu onu so se me pa twan no no so eye bi school mu at times nti ana de bia me ka kira afo no se odo be ko school mu a hwede ye ode ne ko hye ne nsa hundi ode ne ko hye ne nsa wo school mu ho na ebi ono kra no sebe so yo ba na se sebe mpredua se o ya dwaman a definitely no be kire oba ne bi o ye wi nu mu a oba no ode ne be wuram because ye wo enye teacher na che ode na anu ade hye na minim ye dada ene nkofo nso no mo kire wo mo nkofo nso no mo kire wo mo school no ko na se bi o mo hwew na se wani so wo hye wo ye harder HS for no mo no pe wasem ntine bi a
sabi o say wudi sem nkwasasem ne de wo na ye de ye soma ho me ko school na me ye cadet officer na me ye 2IC ana mu school mu ho ana me fan say nsamoni bi o mutimi soma ye yenko guys di o mo si ya ba yenko bu o mo ne na sefo te do me commission na so ka kire say de o de me ye no me nye biem eno no e ka kire me say me nye biem de o ne o no so to say bia me ye de metene to a kire me na fofo te ene ono me fa kwan bi so aden da say obe di bome ana say let's obe di botnize where be you dey me pa chon me so kuma so wo se me ni mo bia mo bi so ni bia ni ho nti e mame like e mame boto ye na me say ti mi chem madam fu bi ye fe no Solomon o wa adwira sisi ono so wo hwe me me ni di nkomo no say baba e be ya jai na we no emwa teacher ni no ye hunu no de ye den e to so na me sa de ya ne ye me jai ti mi jai wi num no school mu ho na mi wi school a me san so ba fie aja na aja say ni so shinti ye san be form gigangi bi ene ye namfo ye nam na yise bia wo ye obi na se wo be jime na madamfo be gede ene ye ba so aba be bo be ba so pacho e wo ba bi na bonten so wo chese ba bi ani na atena me pacho an enti ni nyina ne tofa bom ne wo history a wo de men ehi na du ko wie ye ade me ko wie ba bi a akire no ma so manfi omno nkoma fire service so amunyo de omombo me no mo sesa me enti de bia me ka se omo na sesa me fire for no so bros no mom to me ye mafia sa mpacho an se fire for nyame yim no kore no mo de ko mu dum jana afedi aduru sei omomo de ende enye se omebo twin no mo be fam no to mo ye odi etire no mo do fe omo de me wura omo dan ba akum training bi omo de kan shock me because no mo bisa me nka no kore nti omo shock me e ma afi won semu na kom na na di unti na ayesa na efie na enye na unya duane ni ana anyon kogoro bi na ma wudu nko hye sade ni ma me pacho akoye style bi se ekura adwumani su no sana youth ne ye ekura adwumani su de we ya se ni adwumani so hye so jani abona so tere etu adwumani ukro mu ntia na wo ko no mu wi anu ni wo hye ukro mu ya fa ntoma chechire nko na fa no fo mo be jawo adwumani wo ntia na ayesa adwumani ho na sisi anso no mfa ne se wonam a menso na minimo bia na minimo okada twi ntina menya bi ntwi na wuti fie na ba bia na manyina dunsu mitimi nkoma me wo se ma miska to mo bo woni de afedi o sesan me sesan kura eti ese woni abi num hwi o pema o ye yi ade asem na ataka che wada woroma we dia kra me ka chiro mo ne se wi num ya ade a wo de seye ba wanga se woni padua so onum wi a wo se ho ese de waja kura pacho majai kura ensano mpacho an bibia majai waware pacho dabi ba no ba bi wo pacho dabi wo ba pacho dabi na atwa de pacho aja they say so ye de adwuma pacho sisia no eye me ba kurom ha amipi chama me de me fe no fada prekope ono na wafa mo ni hotel ho a oye adwuma me ye adwuma ewo ho one ni nua efe no obroni okay omo na me ye omo hotel adwuma ewo fire service akire ho okay ho na sisia me wo sisia me ye adwuma pacho je se wonu bi num bia tunefo na ye nkwa bedwafo kakra me kan se wo ye menu na so wo nkransa na ba bia Sompa TV edu bia no na se wo ye wi ni na se wo hweme na se wo ne bi wo sa tibia nim na se wo hweme a ene ne nkasa ma ne hu se wi num no enye bone de ba enye onom a e de seye e ba wo nipadua so e na e ma wo sa anwene e ma nipa mu biem odwen emwa tebia eno no se wo ni wi ni nyantokwa a omfa wo se kan kro betim dia wo because hu se sebe one oye na yi biem nti na adie bia no oye no se ase sebe obi a wabodam pacho an nti sana ade no etie nti me ka kire me nuanem mpanyimfo ne nkwala o mo sesu ne se me sere o mo wi num ya ade a emmo nipadua o munjai no mo nwene o mabrabo o mo nwene o mo future ade no wi ade no eno no ma wujipi wujipi jimi ho te sa ade no na taba ne ye first time omo num bi da fe no na wo no ma wo sere sa wo bes ena pasija no eno no de ano ode eno ne ye de hye omo ye tin ton no kwa so me pedam eno de mpanifo abamufo na ompese ye beti wi pampan no no but wa high wo no de na wo fa adria na pacho me de no na ye de ye koto
every beza na ya je rubber na mo twa ni nana ba te ho ye be wa yard nye ni panyina na wa and the production one of the greatest productions exactly because nye ni panyina na yeah because unim boy what the no abɔ for ya magana atimi ayi nanim on screen waka baby otenaye waka baby o school entrango njime nke yeah to the level of say baby o ye adwuma currently me akra minim hono watimi aka ni nyina and wa mayam fedi nanim we kire say we change and born again e wo de oya onim se emmoa and na de wafam ni nyankopon so ade we ubisa se wo nyini ye o meboa we akokɔ ni hontonkoso yam no firi abɔdwe se no wanya onyi obi akɔ no mu wi graduate akɔ ma apem onyi otu atopa wetu ebubetu o e yo say pacho yamwa this year na me call me 24 years oh some say akokɔ ni hontonkoso yam no firi na abɔdwe se yeah na abɔdwe se na ayedai na abɔdwe se na aba enti sa brantie etimi pagya nanim edi aba camera se o kire wo bia no nyankopon hira wo amen na menua no ma manya akwanya amutie me wo Ghana ha me dia me nka se sabe producer me nkran ha nko na me ka wo yesu ano na ye ni binum ko school ye ni binum ko school ye dwane a ye kwa akodom fakire se ye benye sika ma ye hu school no ye hu aduane no na binum so dwane kwa akodi nkurabɔ ne nsɛm akɔ no wi ye nyina di nkurabɔ ne nsɛm de na nso ne nyina wɔ nsunsuanso foforo wo akɔ no wi no epie wo widie ya ye foso ye di pass e de be ko school no ewie ye yie masabe obi se woni sika kora wo na ma wo ani mo nyam ebi ne se ebi a wo te wa wo hwe me wo screen yi so yi enti emmebu na maba moda roma wo mo mfa nyanyansa sua na ye nuen afori a wabo emese mo ma ne nya kwa se wo ye obi a wudidi bora so ajai hey tie ni ye wo ye obi a wudidi bora so a jai na ye ma minwe o e wo be wie moda roma mo ne tofo wa wonim se abrantie ka se woni ni teacher ni nana sabe wonom sibomu obi nso be kan no ama afa me ko institution se Ghana police fire service any nyumaku ahodo amoye mpanimfo chairman ahodo amode da party ano ene mo hyesie amadwene se omunim ye nanom ahemfo bi nim mo hyesie amadwene se obi anim teacher ni wonim so ani akore ya no wiase o wo sa be pie wa eti mpanimfo a mo hyesie den adakoro mframa ne behu amasabe ye hunu akokɔ no to Mania, I saw one player no yasa akuma we say. Well, so when you akuma pa, ultimate na self you can see we say so that. No one saying in any trivia no dey no ye. Wo hu ni maame mobo, wo hu ni papa amobo. And what didn't want to one say obey adwuma e de aboa. Enso ne ekɔwie ni sɛ wo pem one ni ska no e de aboa nyina no. E de kɔwie baabi. Wo kɔnsohwɛ mu, wo ya brante no ya aketensia. Wo ye ni ma bi na ensori atoto na Awurade kokoko se uchai wo ni kwa se wo ya so den Awurade kasa kire no a na so ne kwa wie ni se ko nini na nka ba mre no woni ya na wo mta ya boso e wo wira mu anadwo wo mo nam na me de Onyankopon ase se wo se adwane wo nyini no wajai sanema we se no nyina atoso no e na wo ba be hia mi teacher ni a ese nko kira ache papa enne me too e mata fun kanka e ma no ya mu susu mfa mo ma enko hye teacher fo nsa e wo school mu fi se me teacher ni mu susu mfa mo ma enko hye teacher fo nsa wo school mu wo ni ko hye nsa kra wo fidi no enso bi wana wo se oba me because girls boarding school at that time she me age e wo poliga sa sebi oni ya won kan wo parliament supi ye that na fe supi ye ti mi shout enso so yanko bi da abrantie o graduate ya no obeya akromfo we wonum a wa beya akromfo sebi o wo ko ebo no so ashtan wa sa wa hwe ya emasam wo ma me kura po frɛ woni ma ti me bo no ene no me brenti no ene so obe no yina nimu a ye obi kapa so emre ma kwa ene so yina nimu islamo wa ya de entimu ntie no na munsua no na munya basabasa ye nyina na dan ko me bia no sebi wo so what me abobra e dey sure yo yada say the champion stand na di for eba no Dr. Amuzu edu juada dey show isu ni adaji o china mu pa ye ko Amuzu atra ye na
yakodi nkomo bi 10 minutes na di fo abam na fe ya wie na ye ne ya frefo no so di nkomo me pa chaw bia wo around or how be da so o pese ye boa wa production line no ene da so no obetimi afre 024 112 6626 054 112 6626 054 112 6626 yango Dr. Amuzu omlazia ya woni ba wiase edua ne maame ne papa de to na ne Dr. Amuzu na so esan se wagye ema ne mema bi ne masi wonti na mema koye ne hu meeting na omoma no de pani mpesa me de es ne betwa to because ade enchin de pani doctor de pani na ye ma no so ya je so de VJ master san se papa ba gye yen ana wagye mema nso na unimsa uba ya so ya ono de osa yarewa bebre yarewa me ka se me bobo so a ade bechen ama ade asa enu ntine enen me pese ye bobo ye nduro no a ewo dwaman so a ewo ye shops ni bia kokwa obenya ato no na da se ne me ba me de yarewa ni bia to dwan to odofo yarewa bia da wo so a wo chinye a wo do feel say unya ayarehwe no bra Dr. Amuzu aso ye wate na obehwe wate ne te ama wo ho ato oba ya so ye awom ye wa ultra modern scan any ultrasound scan papa bia ye be ye wa odofo bebi biara yare ne hye no lab ahoro ye be hu se yare ne hye wo ha ana se hye wo ha ne yetimi ahwe ama wo ho ato kama amafo di ye ho adanse wonam social media e ya pa video ni bi hye ye won krabata bebre e wo man mu a enche bia medi e betu dwa na ene me kanfo Amuzu garlic bitters di amount so onkasa wonim se garlic die enuane nu ahodro bom garlic boa ama senka ye wo no benya be ye 70 we wiase na se wo ma garlic ko hu yi a wutimi nya etetwem krampo na wo da so tiase a wo din enu nti me kanfo Amuzu garlic bitters amount garlic e boa ma moja tumi die fusane yie e wo mu nanso over ne saa eto de bia ano ye den nti eje wo ho enu nti na Dr. Amuzu edi numra ne ha da enkoyi se de kakra ye fene dwetire ade to mu se mu ye adwuma ye mane ye wo mu omubre o omubre pa omufo ye omu because se maame papa wo dwetire da ho na so mu kakra enkwa ni ko school na bi ye dai ebi so e ka wo mu ennam se ye busua no a ebinum ni skarinti no ye mane kwa bontia kasa kire bone enu no ya sotie pa e kwa sunu papa ni ye mfa bone ani tie o se abrantie kasa kire ana ye kasa kire na e to do se ma bi mintie minfa e wo mu a na na adwa ko wo mu asema dwefa na bunsem akwan se bunsem kasa wo wiya wa e kwa be na be fa so wo ntimi ne ho wo ne kom de wo adwuma so da ho wo ma mi ni bi wo papa ni bi etu be do kasa wo nko o hia smo be do nko enti ye be se ye nyankopon basa ye dom se ye ni bie no o meska fo ne mwaye na yesu ye mwaye ma because enkwa ni fie ko school na se obi didi kama na obi su ni di ya e de ni bre boni na eba so atase hwe abrantie bre wa bre enye nyankopon da wuruma en na di ni marketing kete wuruma ko kosen judge na say akonfo atese yesu ye market on 15 years 16 years na edituo eboy ni o ebi okwa ye Robert tuo pato de ba adentia ekom de no ni ma mi dibi ni papa ni bi oyonko kwabra ni bi sitokrom ba mani wi wahye osokwa ye fem na nsa kwaketo bi akobi ahoma bi efon 16 years anna ma me na friends o mra me yaduma okoro okofo no yonko aka ho wi kituo bi na ode bona no ode babu jof agene phone ene ni 8 million etie be se ya batan yen force no yen tu ye manefo yen makasa chenko ho adabosem ayankoguro kasachire ni nyina mu ni ntwam ni yen fa brabo bi se no se wonu mari to anamon wo hie mu nyina obi de ni hia atete ne ba ene on so te parliament etie be sere awofo ene yen yankopon so mo aye na dane dan o ma yesuso ye man nyane gie ye das Kwame Oto rentals minu abe me wo so wo hye den e we pot run about wa send you a message no say oginamu a wo hye ye da wo nyina ase say wo magye atum na de be ya nika ade hyam wo tachima atebubu ba bia mu fa ja ton de ne mra na de bia da Sompa Nkomo e be ba so e wo Sompa 90.7 ama wiase nyina ate na wo chena ye kwada ise Christ ya ma ye be si fom ye be ko ebnada dwom wo chena
fire service anim hɔ a ɛwɔ no kyɛde Sompa Nkomo no yɛde kɔ sie na efiada deɛ Techima Sunyani station JB ɛgya sɛe Antemage Adwoa Grace nom mu nyinaa mo name na me maame magajia obeba show ne so o twan o Techima magajia beba show ne so enti o chena fire service anim ho a ene ebutuo asem bia daw so Fabra Sompa Frontex 0541 126 626 0541 126 626 0598 ye bia o mana tum frɛ 0598 994 994 koma yedi ye bia wo so wo ho adwen bi wo ho asem bi 0598 994 994 na yene wo entwetwe enkomo ye bie ahoma no e dia tum. Hello oba hema di ni ba bia aka safri me ba che ba mi se wa kwa 0.4 yo ma me yankwae na me fa che we die me da nyame asisi to na ma abante anya agin sacha ne to so me bo abante ya ba na ne hia me pa me nia no keto a eba me tu o mo fo se peer group influence ya show ni pa ya dia ho bo mo se ya danfo mo su no mo ban ansa na de ho akofo mo peer group influence na ya bi ya be mai se ne yakopa ma agin sacha me da maso yes ya da se hello pa chodin ba bia aka safri yo yankwae mama ya da masu zan ma sai ko zan ci da bayan papa ya tantance on kan da biye ya amma duk ba da tantance no ne yi da na mutu a sunnatan da amma da musu bare ya ce wannan anti ba sai ya amsa ko su da no ya mutu ba biya da masu ya abu dauro na o ma na ya kanka na mutu mu ya san ne ene da mu mu sai ampa o se mo mo no ya se de asian de o tu ni da kan ko na se na kan ko na mu mu o mu tie o mu na o mo ya ba cha en ti ko se mo ko ko mu se ko ha e pa se na o ma chi asan na se o mu ya ya e bi no man gana ayan to so da so de yes sir hello na 90.7 FM sa na tia no eti yanya ba no ye begina mu a ti hawo bia wo ho no Fabra and Frontex ana frɛ 0541 126 626 0541 126 626 na yenkomo ya edi ye die wo pese wo ba homa ne so a 0598 994 994 0598 994 994 ye nua ba ni kundi ne ba se wo ye tworo bia o se nye kasa ho abrantie ya watimi enya kukuduro sei ede na sema ba se wa yade ese po na baso wonum wi anum bi pen aye gadam sei afama ene condemn for me wa wusu bia ohunu se enkoyi ono aye sei wasesa ene ono a wasakra ya waba eno ho nkomo ene yedi twato ochina ye wo Tuesday market fire service anim hwa e won ye betina eti asembia wo hwa mo de beba ensam de ye de bi aba na ebi nso abetoa yen abadwafo ne nso aba ti ye betranse na yesin konwa na ye nyina ye so eso adwen 0598 994 994 na yenhwe na yensori inkonwa so na fe no miensa bebo idie ka 3 minutes school fees ye de be o ma me hu me kura school fees to me krabo to me free 30 minutes kana kura e ba idie ka mo fa ye ni mu fele ye kra ave ye seso wimu hello pachori ba bi aka se free me ka free because kranza bro no be ne yeso yo yankwae me fose oba no a kuno service no office no ye ware esisi ye ho ye ware ama nkoso ba afanu me ni yebu eni ti se how bi aba ko enwo fonso a no me ni na mo ye mo du ba bua mo ama nkoso ba man ti ase no aha se de man ti pe na so me ka
ama ɔmo na ehunu sɛ wɔware na sɛ mfuntuo wɔ baako ho a yɛmfa mɛto abɔntene ama yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛhwɛ na saa mfuntuo na ɛwɔ nipa no ho no ɛti obi te sɛ anika ɔno yɛwɔ aduro wɔ hɔ sɛ ɛnyo nso yɛ ɔka wɔ sɛ yɛwɔ aduro wɔ hɔ yɛwɔ nneɛma bebree yɛde ehu aduro wɔ hɔ a wofa wo ha no akyerɛ ada bibi sɛ funu meyerɛ ɔwɔ saa ha wei mu a wonya hello hello ọba Emadin baby akasa free mpacha me do kasa free me pata me kasa free labadi yo labadi yankwe me pata de na me bi sa me say Sompa Nkomo no say embassy bi mo yo mpanifo be ya no ma wa wada wodo ma mpacha da be me pa cho ma me yes Sompa Nkomo me show eno ho de agire mpanifo be ya no wa wada wodo ma ba ma enti na de esi me yejeje ba me so no anhwe ho miti me bo no old market mami Jane Transa ya en wo boma me kama na me fa kwanya su na me mami Harriet owura yere opon kire me wo ba no a na pagya ma wo ba no a women empowerment wo ba no a baby obi akofi on sachi oni ni mabo owuradu me ba assembly ho na me ni mo abe semu saswa masi watching me jina mu ma na ade na we kire ndie na ya sole ya kwene doctor nkasa jina fia when wo bo ma chiri dom ti ma chia ye du we dey be see adro bi anka dem hwe eti doctor na nkasa e ofia ha wo ra ma bibia sole ya sore so na ochina Kristo ya dom adonko ye hia ewo Nkransa Tuesday market fire service ani mo ane fa Sompa Nkomo no embro efrem ohinini ama krancha da zos of mami premei ni santema jemi atumu mami di fufro bapa amesa Sompa Nkomo eye bola order in court yenyina ye tie Sompa die waguo no eno na wutwa Sompa